Pre 15 godina rodila se jedna ideja, da nauka izađe iz učionica i postane zabavna, zanimljiva i dostupna svima. Tako je nastao Festival nauke, mjesto gdje učenici postaju istraživači, a posetioci otkrivaju čudesni svijet nauke i umetnosti. Od prvih skromnih koraka festival je iz godine u godinu rastao. Danas festival okuplja desetine radionica i štandova, od hemijskih eksperimenata i fizike do umetnosti, istorije i tehnologije. Svako može pronaći nešto što ga inspiriše. Najvažnije je što se znanje deli kroz igru, radoznalost i kreativnost. Najlepši deo je kada vidimo koliko su ljudi zainteresovani za ono što radimo. – 15 godina radoznalosti, znanja i kreativnosti. – 15 godina inspiracije za nove generacije. I ovo je tek početak.